Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology, Khomlong. Tùy đồ lưới từ lăng na đó pha có mor na rìa Bo sung no am jak na ke ben na ni chân rìa a chu wa nang tan nei no tang nei do o lang khai a khum bar nei do Ni tu ya chule no shunai ro Hani bagai kotha ma shuinai ro Ogi tham ya chen no ro mi lang no Bukha thai bai khulu mu ya phai ro Ogi tham ya chen no ro mi lang no Bukha thai bai khulu mu ya phai ro Khai di ta ko khai di bu ko kha bak sa nai Pan bác sa khe mơ nắc nó chẳng so có mor lại na Sư mai tang đời hom chẳng tì đi tham cha hi mani Party by Shaklai Jabba. Senior Sung, Hanaya Hekata Sung, Klaimalia, Hanayoto, Sarati, Kurani, Oda Kashiza, Klajab. Kinataklai Hangasung, Sudasung, Divson Simino, Uduk and Navoi tax and Klajan Bagay, Sung already know Paleka, Onexo, Rally of Paleka. Get Ozaga, Karonake, some lockdown in Karonai, some Sorkani Joto need this, no money, we know সাধারণ ভাবে প্রথম নাই আর প্রথম মানে जों आगिराव जे खायमाय आमति तो खायग्रा खायबान सिनि जे दिब्रालेन स्टेट फुड डे न जों जेसेबां पालायनाय आबोनि जों खरांथि सानाय आरो जों सिनि डिभिजन 18 ता पन्चायत न तयै ओ जागा जतन गेदारिं नाय जत पन्चायतनि न जों बरफ खाय मेंटेनेंस खायलायनाय जाहाथे के दुरत नारगिनो ओ प्रोग्राम जों खायनाय नै सिनि प्रस्तुति कमिटि खाजाक दङ आरो जतन खार बयनो जों खायलाय दङ Abo hake asek ponset ke bang man bisingo busuk jorote orang loko kuthumong nai abo busuk target na harga हमने सिनी टारगेट ngake जों मिनिमाम no 1000 kaisa nei rom lai mani abin taisa bisi rok ngi phano mano abani bagai no जों jotno no jotto ponset ni jotto leader rok no जों saka jahate ke jar jar ponset ni bono manage khlai jahate ko jaga o siringkhla bojai narnani bai जों khoijak dong abo hake COVID-19 ni jorao bai bai ke norm ni prostuti na harjaka aro je social distance maintain khlaina nango abo hai rokni abo to जों baidota जों am sudo sarkar no sini nasigi je tongya जों sini साइंस जों जे रिक्स न तैनो जों आबो सोशल मेंटेनेंस खायनाय बागै साख्लायजाक जत लिदार न थाजे आं सामाकिनो जतन न जों साजा जाहाथे के आमते के जों एरिया पटमा ओ नाहरै जोंआवन बान बिसिया खूब जरे 1200 जना बरं जों टारगेट खायो मा केरिं लायजाक abo hake khana ni pandao kuno sabung ma samung am hai rok tamo samung हमने जों रोसाबुं रक्लेनार नाय किसा सिनि जादु फजर कलेजार जों रोसाबनानै बाय तियार खायजाक तै मोसामुं रंनो जों जदिनि मानखांके अलो खला मोसानाय रक दंके किसा जों फनुकदों तै जागा सिनि लिडार रंनो जों खयजाक सिनि कालचारेल ड्रेस जों जबना फायथों आरो फायमानजों नायनि बाय जों आमके साख्लायजाक दं Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT,
BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology, Khumnung.